mu gihe isi yibaza niba intwaro kirimbuzi nshya ishobora kuvuka mu burasirazuba bwo hagati. Igihugu kimwe gikomeje kuba ku isonga mu guteza amakenga, akaga, amakimbirane n'ubwoba: Iran. Kuko ikibazo nyamukuru si ibyo yakoze uyu munsi, ahubwo ni ubushobozi ishobora kugira ejo. Ese Iran yaba ifite intwaro kirimbuzi? Ese kugera kuri izi ntwaro bisaba iki? Igihe kingana gute? N'ubuhe bushobozi? Kugira ngo tubashe kumva ibi bintu, nuko tubanza gusobanukirwa n'ibintu bibiri: uranium ni iki, kandi plutonium iva he? Iyo abantu benshi bumvise ijambo uranium, benshi bahita batekereza intwaro kirimbuzi. Ariko mu by'ukuri, uranium ni icyuma karemano kiboneka mu butaka, nk'uko zahabu, diyama cyangwa se umuringa biboneka. Itandukaniro ni uko uranium ifite ubushobozi budasanzwe bwo kurekura ingufu nyinshi cyane, cyangwa se atome ziyigize zigacikagurika. Atome ni ibinyabutabire bito cyane biba bigize uranium. Niyo mpamvu ibihugu byinshi biyikoresha mu kuyibyaza amashanyarazi mu nganda za nucleaire. Muri izo nganda, uranium ikoreshwa nka lisansi itanga ubushyuhe, bukabyara amashanyarazi ashobora gucanira imijyi minini. Ariko iyo uranium imaze igihe itunganyirizwa muri reacteur, ntabwo ishira, ahubwo ihinduka uruvange rw'ibintu byinshi, birimo ibisigarizwa bifite imirasire ikomeye bizwi nka spent nuclear fuel cyangwa imyanda ya kirimbuzi. Iyo myanda iba igomba kubikwa no gucungwa mu buryo bukomeye cyane, kuko ishobora gukomeza kugira imirasire imyaka myinshi ibarirwa mu bihumbi. Muri iyo myanda ivanwa muri uranium niho hava ikinyabutabire gikomeye cyane, plutonium. Kugira ngo wumve neza ko Iran ishobora kuba itunze ibitwaro kirimbuzi bucece, biragusaba gukurikira iyi nkuru yose kugera ku musozo, kandi ntiwibagirwe iri jambo plutonium, kuko niho iyi nkuru ishingiye. Iyi plutonium nicukurwa mu butaka nka uranium. Ahanini ikorwa igihe uranium ya 238 iri muri reacteur ifashe neutron, igahinduka uranium 239, nyuma ikaba neptunium 239, hanyuma ikavamo plutonium 239. Mu yandi magambo, plutonium ikomoka kuri uranium. Ariko iyi plutonium nikoreshwa uko yakabaye. Iyo ivuye muri reacteur, ibivanze n'ibindi binyabutabire byinshi bifite imirasire ikomeye cyane. Kugira ngo iboneke yonyine, bisaba kuyitandukanya n'ibindi binyabutabire hakoreshejwe ikoranabuhanga rihanitse cyane, rikoreshwa gusa mu bigo byabugenewe kandi bigenzurwa bikomeye. Niyo mpamvu ibihugu bifite ubushobozi bwo gutunganya plutonium ari bike cyane ku isi. Icyo gikorwa gisaba ubushobozi bwa siyanse, ibikoresho bihenze n'ubugenzuzi bukomeye mpuzamahanga. Niyo mpamvu kandi uranium na plutonium bifatwa nk'ibintu bifite agaciro gakomeye mu ikoranabuhanga rya nucleaire, haba mu kubibyaza amashanyarazi, mu bushakashatsi bwa siyanse no mu zindi gahunda za nucleaire zigenzurwa n'amategeko mpuzamahanga. Iran mu rugendo rwayo rwo gucura intwaro kirimbuzi, nta gihugu kigeze gikurikiranirwa cyane hafi nka Iran mu bijyanye na nucleaire. Ariko Iran ivuga ko gahunda yayo igamije amahoro, kubyaza uranium amashanyarazi, gukora ubushakashatsi no guteza imbere ikoranabuhanga. Ariko ibihugu byinshi byo mu burengerazuba, cyane cyane Amerika na Israël, bimaze imyaka myinshi bishidikanya ko iyo gahunda ishobora no gutuma Iran ibona ubushobozi bwo gukora intwaro za kirimbuzi. Muri 2015, Iran yasinye amasezerano azwi nka JCPOA yemera kugabanya cyane ibikorwa byo gutunganya ubutare bwa uranium no kwemera ubugenzuzi bukomeye bwa IAEA, International Atomic Energy Agency. Iki ni ikigo mpuzamahanga gishinzwe ingufu za nucleaire. Maze ibihano bimwe na bimwe by'ubukungu byari byarafatiwe iki gihugu cya Iran bikurwaho. Ariko ibintu byongeye guhinduka muri 2018 nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivanye muri ayo masezerano. Iran nayo yatangiye kongera ibikorwa byo gutunganya ubutare bwa uranium. Aha yavuze ko yabikoze kubera ibihano byongeye kuyifatirwa. Kugeza mu myaka ya vuba, IAEA yemeje ko igihugu cya Iran cyari kimaze kubika ububiko bunini bwa uranium yatunganyijwe ku rwego rwo hejuru kurusha urwemewe n'amasezerano ya JCPOA. Ibyo byatumye impungenge mpuzamahanga ziyongera. Nubwo Iran yakomeje gutsimbara rivuga ko gahunda yayo igamije amahoro gusa, muri 2025 habaye intambara y'imisi 12 hagati ya Israël na Iran. Nyuma yayo, Amerika na Israël bagabye ibitero ku bigo bikomeye bya nucleaire bya Iran. Nyuma y'ibyo bitero, ikibazo cy'aho ububiko bwa uranium ya Iran buherereye cyabaye kimwe mu ngingo zikomeye kandi zateje impaka. IAEA, International Atomic Energy Agency, yavuze ko kubera kugabanuka k'ubufatanye n'ubugenzuzi nyuma y'ibyo bitero, itagishobora kwemeza neza aho ububiko bwose bwa uranium ya Iran buherereye, cyangwa uko gahunda yayo ihagaze muri iki gihe. Ibi kuri bo ntibivuze ko Iran ifite intwaro za kirimbuzi, ahubwo bivuze ko kugenzura neza ibikorwa byayo byarushijeho kugorana. Kugeza ubu, na raporo ya IAEA yemeza ko Iran yamaze gukora intwaro za kirimbuzi. Ariko kandi impungenge z'ibihugu byinshi ziracyahari kubera ingano y'ubumenyi, ibikoresho n'ibikorwa remezo Iran imaze kubaka mu rwego rwa nucleaire. Iran yo
ikavuga ko ifite uburenganzira bwo guteza imbere inganda za nucleaire zayo mu rwego rw'amahoro nk'uko amasezerano mpuzamahanga byemera. Uyu munsi gahunda ya nucleaire ya Iran ikomeje kuba imwe mu ngingo zikomeye zigena umutekano wo mu burasirazuba bwo hagati. Ku ruhande rumwe hari Iran ivuga ko irengera ubusugire bwayo n'uburenganzira bwo gukoresha ikoranabuhanga rya nucleaire. Ku rundi ruhande hari Amerika na Israël n'ibindi bihugu bisaba ko habaho ubugenzuzi busesuye kugira ngo hirindwe ikwirakwizwa ry'intwaro za kirimbuzi. Ni impaka zitarangira kandi zizakomeza kugira uruhare rukomeye mu miyoborere ya politike n'umutekano w'akarere ndetse n'isi yose. Aha tugeze rero twasubiza cya kibazo twahereyeho bwa mbere. Ese Iran yaba ifite intwaro kirimbuzi? Niba Iran yarabashije gutunganya uranium kugera ku kigero cya 60% kandi uranium ikenerwa kugira ngo hakorwe amashanyarazi ayikomokaho n'indi mirimo ya gisivile ari bitunganyijwe ku kigero cya 5%, kandi nanone kugera ku ntwaro za kirimbuzi bikaba bisaba uranium ifite ubukana bwa 90%, ibi byaba bisobanuye iki kuri Iran? Icyo bisobanuye nuko Iran ishobora kuba ifite ibitwaro kirimbuzi nubwo yahisemo kwicecekera. Abayirwanya nabo kuko batabizi neza bagahitamo kugenza make. Impamvu abarwanya Iran bakemanga ko yabiryamiye bino bisasu nuko kuva kuri 60% bya uranium itunganyije neza ukagera kuri 90% bisaba iminsi mike cyane, ntabwo bisaba imyaka myinshi cyangwa se amezi. Ibi kandi bishimangirwa na Trump ndetse na Netanyahu. Bakomeza kubitangaza bavuga ko amakuru bahabwa n'inzego z'ubutasi bwabo ababwira ko Iran ifite ubushobozi bwo gukora bombe atomike mu byumweru 2 gusa. Kandi ububiko bwa uranium Iran ifite buyemerera gukora ibisasu kirimbuzi byibura 10 mu minsi mike cyane. Ubwo kandi ni uranium itunganyije neza kuko igihugu cya Iran gisanzwe gifite ubundi butare bwa uranium butaratunganywa kugera kuri 60%, kandi nayo bari kuyitunganya. Nyuma ya Amerika na Israël barasa inganda zitunganya ubutare bwa uranium za Iran harimo Fordo, Natanz ndetse na Isfahan Nuclear Technology Center, bakavuga ko bazisenye kandi basenye ubushobozi bwa Iran bwo gucuriza intwaro. Iran yo ntabwo yacitse intege, ahubwo yakomeje kugerageza kuzicura ku bwinshi. Muti byagenze gute rero? Iran yari isanzwe izi neza ko ibi bitero bizabaho byo gusenya izi nganda ndetse no kwica abategetsi bakuru b'igihugu cya Iran hagamijwe guca intege uyu mushinga ndetse no guhindura ubutegetsi bwa Iran. Iran rero yimuye ibikoresho byayo mbere bitunganya ubutare bwa uranium ibyimurira mu nganda nshya, imirimo ikomerezaho. Amakuru Amerika na Israël batanze ko inganda za Iran zitunganya ubutare bwa uranium zasenywe, Iran yayise amakuru y'ibihuha. Ivuga ko gusenya uranium ari ibintu bitoroshye kandi ko byari guteza akaga gakomeye mu karere k'uburasirazuba bwo hagati, ingaruka zikaba zagera ku bantu benshi. Kugeza aha rero niho havukira inkuru abantu bose badashaka kuvugaho, kandi hakanasobanura neza impamvu twatangiye iyi nkuru dusobanura uranium na plutonium. Iyo batunganya uranium twabonye ko hasigara ibisigarizwa bya plutonium. Ibi bisigarizwa cyangwa se ibishingwe bikorwamo bombe nziza kurusha uranium itunganyije neza ariko itaragera ku rwego rwa nyuma rwo gukorwamo bombe. Uranium igorana gutunganywa kuko hakenerwa ubushobozi bwinshi nka centrifuge zihariye, igihe n'uburyo kugira ngo hizerwe neza ko yavanwamo intwaro kirimbuzi, mu gihe plutonium yo itunganyirizwa muri reactors zibonetse zose kandi ku buryo bworoshye cyane. Ntabwo hakenerwa kuyikomeza cyane kandi nta nubwo byoroshye gutahura aho irimo gutunganyirizwa cyangwa se kirimo gutunganya. Ni ibintu bigoye cyane kumenya ibyayo, kandi plutonium ivanwamo intwaro mbi cyane zo ku rwego rwa kirimbuzi. Iran ubu ifite ibiri 2100 bya plutonium. Ibi biri 2100 byavanwamo intwaro 200 za nucleaire. Ibi ni ibitangazwa na Bulletin of Atomic Scientists. Iran ikaba yarize ubu buryo bwo gutunganya plutonium mu myaka 30 ishize. Igitangaje muri ibi byose nuko mu igenzura ryakozwe na UN yakoze mu mezi 8 ashize mu nganda za Bushehr, aho bari bazi ko hari iyi plutonium, basanze nta kintu na kimwe kizirimo, kandi ibimenyetso byerekana uko yabuze byarasibanganyijwe. Kuko Iran yakuyemo kamera muri izo nganda n'ibindi byose byerekana uko byagenze kugira ngo ibure. Bivuze ko ibiganiro US irimo na Iran bitandukanye cyane n'ikibazo cya nyacyo kiriho cyagakwiye kuganirwaho. Ese Iran ni yaba yararenze umurongo utukura bucece nta kugerageza izo ntwaro cyangwa se kubwira isi ko izifite? Kandi ibi birigaragaza urebye imyitwarire ya Iran yo kwanga ibiganiro bivuga kuri nucleaire na uranium, gushaka kwica Trump kandi ikabitangaza yemye, kurasa ibihugu byinshi no kwica ingabo za US ntacyo yikanga, gushaka kwirukana ibirindiro bya US mu burasirazuba bwo hagati, kwanga guhagarika intambara, gutinya kohereza ingabo za US muri Iran, gufunga ubunigo bwa Hormuz isi yose igaceceka n'ibindi.
Ibi byose byerekana ko CIA na Mossad bazi neza ko Iran ishobora kuba yararangije kurenga umurongo utukura kandi ko nta buryo buhari na bumwe bwo kuyihagarika. Ikibazo gikomeye kugeza ubu ni ukuntu Israël na Amerika bazagenzura uburasirazuba bwo hagati nyuma y'aho Iran yerekaniye ko ifite intwaro kirimbuzi, nyuma yo gufunga umuhora wa Hormuz no kwikura mu biganiro bigamije kuvuga kuri izi ntwaro. Gusa hari ubwoba ku bihugu byinshi cyane cyane Arabia Saudite yavuze neza ikanabisubiramo ko Iran niramuka itunze intwaro kirimbuzi ko nayo uko byagenda kose n'ikiguzi byayisaba izahita izitunga, kuko yarangije kubona neza ko nta mahoro yagira Iran icakiye izi ntwaro. Nimukibagirwe kugaruka kutwumva, mukande kuri subscribe abatarabikora kugira ngo ibiganiro byacu bizaze bibageraho ku buryo bwihuse, kandi mwibuke kudukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu nka Facebook, TikTok, Instagram ndetse na X. Hose dukoresha Hunter Pack. Munasure website yacu isheje.com.